Nagyuningig pa ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Amen. Ingangel ng ginupi pabalwa na yung Birhen Maria at kinagliya lalang ni Diyos Espiritu Santo. Bapo Maria, mit mo aking grasya yung ginun Diyos at tsuke ko, noong kakarisablang babae, no niya panaman yung bunga ni Ngatyan mi Jesus. Ani ko wali pa ng ginu. Bapo Maria, mit mo aking grasya yung ginun Diyos at tsuke ko, noong kakarisablang babae, no niya panaman yung bunga ni Ngatyan mi Jesus. Ating Divino Verbo, may katawan niyang tao. Bapo Maria, amit mo aking grasya yung ginun Diyos sa tsuke ko, noon kakarisablang babae, noon niya pa naman, yung bunga ni Ngatyan mi Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa apong grasya ginuming Diyos din kaladwami at ang patking pamamalita ng anghel. Akilala mo yung pamikatawa ng taong Yeso Kristo ang anak mo. Uli na naman yung pamaylasan at kamatayan king krus. Apagyabutan mo naman sa apoy ligaya ng pangasubli ng mebye. Alang-alang sa apoy ti, king ginumi mo rin Yeso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, ang pongking anak, ang pongking Espiritu Santo. Ligaya king igpa, ang pongking anak, ang pongking Espiritu Santo. Ligaya king igpa, ang pongking anak, ang pongking Espiritu Santo. Kilagyunig pa ang pongking anak, ang pongking Espiritu Santo. Amen.
Maayapayabak po, at yuta na po king kadungal doon in Tridum, para king kapiesta ng Birhen Dolorosa.
Talakad tapo. King lagyuning ipaampo ning anak ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yake kayungan. At kaya kaan timurin. Kapatid, nasa na ning ginuing ibyeno ing kailangan tamo. Ing pamanulo, karing kekatang panamdaman, kalupan na ning alipan ning centurion, ang maghingalo kanu, agpangking ebanghelyo. At pepasahop yo ing centurion, para king kayang alipan kang Jesus. Pekisabyan na laring manungkulan king lugal nung nukarin ya makatuknang. Ban lumapit kang Jesus. Anya, makanyan mo naman yung nasa ng Jesus kay katamo. Lumapit tangi ni kaya, adwan tamo ing pangaulo, emo karing kay katang katawan, pati na karing kay katang kaladwa. Manyawat ang kapatawaran kaya. Ikang makiburi king ding sablang tao miligtas la, at mabiyasa king katutuan Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ikang miyagkas mo king amano mo, at kumayap na kami Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ikang magluwalo at magligtas king taong kekang kaluguran Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad taring kasalanan tamo, para titasan ng manatili king tapat kasalpantayanan kayo, hangga king idala na katamo king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Kaditing misa yabi atalak ng kagatang panalangin, ding kapatatang mayang biye, ding kaladuan ng Olimpio Agolto. Oy pang mayupayang tutu, miglalang at patnubeni, aso yuan da kasana king mabilog ming puso, at kaptan ing kekang kapatawaran karing biyemi. Iti yaduan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. May gitkin sabla, ipaksabi kong mayap, ingingke kayong kayadwanan, panalangin, pamanigapu at pamipasalamat, iyang pangyuking Diyos para kang sablang tao. Makanyan mo naman, ing daptad nyo para karing ari at karing ating upaya, manibala ba mabibiyebiyet, tamong tahimik at payapa, matayimtim at ating kabanalan, iti maayap at makaligaya kin Diyos, akikatamon talapagligtas. Buri na king ding sablang tao, mga ligtas la, at mabiyasa laking katutuan, at ing katutuan, yaini. Ating meto nga Diyos, at ating meto nga talapamilatan, king Diyos at karing tao, yaing taong Yesu Kristo, dinawo na yung kayang biye, ban at busana la rin sablang tao. Yaing katunayan ami bulalag, king mituldong panahon na ning banal ng parasanin Diyos, ban mga ligtas na rin sabla, makanyang kung mituburan maging apostol, at talaturo na rin pagano, ban ipanaral ko karela ing kasalpantayanan at katutuan. Tutuin ka na akong sasabihan, kaya ko maglaram. Uli daniti, agnasan ko king ding lalaki ka rin sablang lugal, manalangin lang ating malinis a konsyensya, alam mo o pamipate-pate, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Puriyan niya yung Ginoo, uling dimdam na ing kakong dalong,
Puriyan niya yung ginuling dimdam na yung kakong dalong. Pakaramdaman mo ka kung aklis, ngining mamawos ko keko. Ngining manalangin kung makayarap king santuaryo mo. Puriyan niya yung ginuling dimdam na yung kakong dalong. Ing ginuyang ka kung kalasag at sikanan. Yaing bukod kong pagkatiwalan. Inya manakit kong kasawpan. Masaya ako at dalitanan keng kapasalamatan. Puriyan niya yung ginuling dimdam na yung kakong dalong. Ing ginuya ing sikanan ing kayang balayan. Yaing magluwalo at magligtas king taong kayang kaluguran. Ginu, iligtas me ing balayan mo. Pendisyonan me iting bandi mo. Ikasaing karelang pastol. Pan karela, lingon, kapilanman. Puriyan niya yung ginuling dimdam na yung kakong dalong. Parangalantaya po yung maya pabalita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Puriyan may Ginoo Jerusalem, para lanay kayang amaano kaya tiking yato. Ing ginumanatili ke kayo At kaya ko ang timurin. pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ko o Ginoo. Inyang ayari na lang sinabing Jesus ding sablang bage mintaya Capernaum. Karin ating meto nga kapitan daring sundalong Romano at tutong malugod king kayang ipus. Masakit ya iting ipus at atyuking bingit ning kamatayan. Kabuda balita na niting kapitan king i Jesus at yukarin, tibura nala ring mapila na makatuwang Hudyo, ban pakisabi ra kang Jesus king puntalane, at pakayapan ning ipus na. Panakit da kang Jesus ngarang may kisabing mayap keya. Mangailangan niya king saup mo ing kapitan. Kaluguran na ring kay katamong kabalen at penalakad nakatamo pang meto nga sinagoga. Uli na niti tikya na lang Jesus. Inyang malapit na laking bale pasagana ni niting kapitan ni Jesus karing kakalugura na ban sabyan da kaya inganti kaniti. Gino, na kayo pay pangabala. Eko karapat dapat puntalan nyo ko king baleko, ni eko karapat dapat makiyarap ke kayo. Magsalita kayo mo at kumayapya ing ipus ko. Uling metong kong manibala sakop da naman ding mangata sa opisyal at ating kong sundalo sa sasakupan. Nung yutos ko king metong lumakad ka, mamintuya. Nung ing kingaliwas naman sabyan ko mekeni lumapit ya, at nung sabyan ko king kanakong ngipos daptan mo ini daptana. Mi pamulala ya i Jesus inyang dimdam na iti. Belik danala ring dakala taong tutuki keya nga nakarela. Eko pa menakit kasal pantayanan a kalupan na niti agyang king Israel. Inyang mibalik nala ring tubod king balena ning kapitan disnandeng mayap na ing ipos. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pa abak po Maya payabak po naman. king kwento na ning ebanghelyo tangeni ing kapitan o centurion, aw sande king English centurion. Ing kapitan o centurion may kisabi ya karing manimuno king lugal nung nukarin niya mamahala, nung nukarin niya magstay. Ngeni, pekisabi na puntalan di Jesus, siling nga balita na at yuya ketang malapit king lugal da,
ngeni ing kayang alipan masakit ya nga napin ng ebanghelyo at yuking bingit ning kamatayan. So pekisabi ra kaya king papuntalan di Jesus ban ulwane ing kayang alipan. Uning siguro anyang papuntani. Winiping masanting na pang sinabi rin makatwaning balen o makatwaning makatwang Hulyo ketang lugar do. Ngarang sinabi tungkol king kapitan. Mangailangan niya king saup mo ing kapitan. Kaluguran nala ring ke katamong kabalen at penalakad na katamo pang meto nga sinagoga. So mayap yang kapitan perespeto ning relihiyon da o kasalpantayanan daring Hudyo mong rerespeto ni may kisan metong niya paking pamanalakad meto nga sinagoga lugal ning pisasambanda. So may antigya puso y Jesus at niya pintalane. Yung masanting na panini, siguro anyang malapit niya mo y Jesus, abalita ng malapit niya mo, nga I am not worthy to be seen by Jesus. Eko karapat dapat marap kang Jesus at eko karapat dapat lungubyak yung baleko. At ila po kasing tuntunan ding Hudyo, istong ing meto nga Hudyo, linubyak yung balena ning era kalahi, mirinatan niya. Makanting panlalawira, o ning kang Jesus, sala naman ite. O ning mirinatan niya kailangan ning muntay magkintemplo para maglinis siya. Tang seremonya ning pamaglinis. So, Jesus, malapit niya mo, ay isip nito po targumirinatan niya Jesus. Anya, o iniing pepasabi na, Ginu, na kayo pay pangabala, eko karapat dapat ban puntalan nyo ko king baleko at eko karapat dapat makiarap ke kayo. Magsalita kayo mo at kumayap ya ing ipus ko nga na. Actually, sasabyan tayo po ini po tang Bayo Communion. Po tapong tas nening pari ing konsegradang hostya at sabyano nyo ing kordero ning Diyos sa midalako karing kasalanan ning yato. Nuan laring mayayaos king kayang ngapunan. Po tanggay ganita, ing pakibat tamo Ginu eko karapat dapat tanggap keka. Tapot yagkas miyamo ing amano mo kumayap nako. Tapot king gingkas mong amano kumayap ya ing kaladwa ko. So sasabyan tayo ito, yapin ning sinabi na mismo ning centurion o kapitan. Yang ulitan tayo mo because of the faith niya pesa nga naping Jesus. Eko pa may nakit akasalpantayanan na kalupananiti agyang king Israel nga na king mabilog ay Israel alay ngi kita makanta kalala makasalpantayanan just words, just mere words. So ito gagamitan tayo pinuli ng i-symbolize great faith ne nya pesa yang sasabyan tamo po tang tanggapan tani in communion. Ngayon, buri kaya pong pansinan itang pamakisabi ng mayap ning kapitan, kapamilatan daring manungkulan king karelang village, king karelang lugal. Ingaus da kanini intercession, intercede. These people, these leaders, these elders, intercede for the need of the centurion. At Jesus, neven mene, sinabing Jesus, o tabayang munta ka na ako. Yung kapitan, yung mangailangan, muntay ka ni. Makantay Jesus. Adyang nino, pwede yung makisabi para ka ring aliwa. Intercessory prayer, nga tamo kanini. To intercede for us. King kapampangan, mamilatan. Jesus tatanggapani ing pamamilatan daring aliwa. Ausad tayo pakingaliwang termino, padrino.
Kasi ing simbolo na po ning ating mamilatan, buri na sabihan itang pasaw, tatanggapan na ing may naya, alayang kakayahan. Kalupa na mo po, ako, ating kong kakilalang manager o makibanding king kumpanya, abalitan daring aliwan nating kakilalang manager king meto nga kumpanya. Ngini, itang meto nga tao, mangailangan niyang obra. Uli na ning pandemic, alayang obrang masalese. Pepasawp ya kana ako para makipag-obra kitang kumpanya ngayta. Ako yung mamilatan para kaya. Uling alayang kakayahan. Ne, may king pakumbabayang pasahop kanako. So, iting simbolo na Jesus akakit nitang esensya na ning makanya na sistema. Bistamat ning kai o itapin retang ngarapin huli na ning padri-padrino ing malilyari di papaboran lamang retang buri ng paboran ning taong sasaw ne kalupa na keng gobyerno ngarapin uta mi papakarok na istong kareng timopo keng pisasabihan dangini keng Senate itang padri-padrino kukutang naping lakson nino kaya ing menigobra at lepita ng nining kukwestiyonan dangay ni na makanan yang menikuang king kalatina ning karelang kumpanya alay man 600,000 ning umpisa ning kumpanyar pero menikwayang hanggang 6 billion kontrata nga na. So itang uli na nitang ating mamilatan. Siyempre, diyang Yesus tatanggapan ito ating memilatan. At yan po siguro yung pwede tamo pong gawan bilang talasal pantaya. Nino mo po kaya ingaisip yung pwede yung ipangadi king oras sa ini. Ninuretang kakilala yung mangailangan king ke kayong panalangin. Kayo sana ing mamilatan para karela. Pakipangadiyula. Uling nasa na ning Gino ing so paano ring gana-gana. Anya malyari tamo pong sumaup mo naman karetang isipan tamong kailangan de ing saup ng Jesus. Amen. Panalangin ning balen Ginong Jesus at yu kabusal mi anting meto nga tune presensya uling ika ing sinubling mebye Ginoo at agyamang eraka akakit parati king parati rakang kayabe ngaming manalangin keka Ginoo gisingan mo ing kasalpantayanan mi king tune mong pangaatyo. Ginoo, gisingan mo yung kasalpantayanan mi king tune mong pangaatyo. Para karisablang pari king mabilugayato, pagsadyandasan ng masalese, ingaldo-aldorang miso, kapamilataning panalangin at pamibule, uling ing miso yung pekabanal, nang dapat ning karelang biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gisingan mo ing kasalpantayanan mi king tune mong pangaatyo. Para ka rin mag-communion, aldo-aldo, era sana susundong gagawan iti. Paurin nga kaugalian danamu. Nune akit da sa aking misa at communion, ing pagmulan ng karelang tanga kristyanong dapat apostoliko, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, gisingan mo ing kasalpantayanan mi king tune mong pangaatyo. Para ka rin tatanggap king katawa ng Kristo, king karapat dapat aparalan. Sumisila sana, iwaksing karelang espiritual at amaran, at kapamilatanan niti, makasawap king pangatatag ng mistiko ng katawang Kristo, ipanalangin taking Ginoo.
Ginugisingan mo yung kasalpantayanan ni, yung tunay mo, pangaadyo, ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy paming at banwa, tinubod me ing ke kang anak busal me, tinan mo kesa ng kamalayan king tunay ng pangaatyo karing kapatad mi, at lalong-lalo na king Santissimo Sacramento king altar, ya ing mabibye at magari, kambem manggaman king alang angga. Amen. Bipuri ka ginong Diyos ning meto sikluban, uling king ke kang kayapan, tinggap miya, ing tinapay ang pamikeka, tinapay bunga ning gabon at pipagalan ning tao, ban para ke kami maging tinapay ning piye. Bipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos ning meto sikluban, uling king ke kang kayapan, tinggap miya, ing alak kay bat karing ubas at pipagalan ning tao, ban para ke kami maging inumani ning kaladwa. Bipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, banding kay katamong daon, dating tinapi at talak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning ginuy tindaon karinggamat mo, king ikapuri kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang pakiramdaman mo sana ring panalangin ning kekang balayan at tanggapan ding kekaming ain. Manano na sanang ing pamanyambaning balang metong aatyuketi, pagdala na lang kaligtasan ding sabla. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na ano king ginu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Emo kailangan ning kapurya na payabot mi keko, uling iti makaragdag king kalamo. Ingyang pangming kapasalamatan, kalam niya namang ibat keko. Ing babiyaming kapuryan keko, ikami muna maning makinabang, at ikami mo rin ning susulong king kekang grasya kapamilataning pakamalan mga anak. Uli nito, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, dahil makyabe alantok ng babiya kapuryan keko, ngaming sasabi, Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mipno yung banwat nga ato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasat kamatayan kinwaning tinapi. At pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanad niya, itiing kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Ginu ko, Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bay talanganggang tipan, ami bubu para kay kayit para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan.
daptan nyo iti, king pamigaganak kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabas mo kami. Ipasyag tayeng misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang iyang pasibayo. Ini ang hiling gaganakan miyo pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darahon miya kay ting tinapya ning biya, ting kalis ting kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulog ing katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambenong Francisco, ing kay kaming Papo, at i Florentino, ing kay kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepinaon at maninayang subling me, at ding sablang me yang unapye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga. Ban kaya ba ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kaya ba ring apostol at ding sablang santo, at tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kabenat kayo, ipang mayupayin tutukagom ning Espiritu Santo, papurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Gino, kay katamo. Igpami at yukal banwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan nilob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampo ni patawad mo kaya kami, di salam mi kaya ko. Anting pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga yamo kaya paisawol kintokso, no naikabos mo kami, kisablang marok. Ikapos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kaya kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian ating kayupayan ating ligayo manggaman kingalananggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mo sa pabalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may padulugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning kinuman at tilis sa kapilanman kay kayo, At kaya kan timurin. ipakita mo po ngining mikakametong ta, king kapayapan. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakalulwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakalulwan mo kami. Kordero ng Diyos ang milalakoking kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami kapayapan. Kaluguran kong kapatado ni Jesus, ing kordero ng Diyos, ing milalako karing kasalanan ng yato. Nuan laring mayayahus, king apunaning kordero, Ginoong, eko matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat minya espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan kuking at king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, magit king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ko. Dapat pauli na ninyening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ko, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong kiyang lubusan, ing sarili ko keko. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pagkaluban mo keng bayong kapanayan kaniting Eukaristiya, manano na sana nging malugod mong upaya, isundo na ing magligtas ng dapat karing puso mi, at yatad na kami king tula ning kayang pangako. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kaya kon timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umeta na at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat King Diyos.